kao kamen temeljac. Da. Pogledaj, ovaj temelj. On je temelj. Da. To su on, temeljac. Sada nam je u posjed došao predsjednik Saveza izvođača Hrvatske, Jasnik Obleki. Možemo. Stoj! Jasno i glasno. To mi je možda prvi, da tako kažem, službeni dolazak na jedno mjesto dogorovanje. Nastao sam obići u ovom ljetu nešto više, međutim nekakve obaveze su me sprečavale, ali svakako mi je bio velika želja prvenstveno da dođem na ovaj vaš tečaj, instruktorski tečaj. Zašto? Zato jer smatram zapravo na neki način da vi koji ste ovdje na ovom naprednom i osnovnom temeljnom tečaju zapravo na neki način temelj razvoja same buduće organizacije. Zato mi je bilo neobično važno da dođem ovdje, da vas vidim, da u nekakvom kasnijem porazgovaram više manje sa svakim od vas, da čujem vaša nekakva razmišljanja, želje, planove. Mislim ovo što ćete savladati na ovom tečaju da ćete sigurno nastati preneti na vaše. Treba ići naprijed jer sadašnje članstvo mislim da ne zadovoljava nikoga od nas. Nego organizacija koja je neophodna Hrvatskoj, tim više što su naši članove izviđačke organizacije to dokazali u ovom domu. Bilo u nekim situacijama koje su. Mi isto tako ne smijemo zaboraviti da sad ona saznanja koja imamo, to je 54 poginula izviđača od Domovinskog rata. Moramo imati broj izviđača u Hrvatskoj mora biti barem za 50, ako ne 100% veći. U svakim svakom dijelu naše lijepe naše imamo pojedine gradove gdje je nekad bilo veliki broj članova organizacije, danas ih ili nema ili ih je mali broj. Isto tako se nadam da će mi željeli i da nakon tečaja možda u onom zadnjem razgovoru kažete i svoja mišljenja, prijedloge da bi sljedeći tečaj bio kvalitetniji i bolji. To se od vas očekuje. Vi znate najbolje što bi možda više trebalo raditi da bi to sve skupa imalo nekakvu smisla. Zaista vam želim puno sreće i uspjeha u ovom vašem tečaju, da savladate sve ono što je najpotrebnije. Come on, everybody! Come on, come on, come on, everybody!
when I try to love again. Maybe I tried to love again, but I know first cut is the deepest. Baby, I know first cut is the deepest. When it comes to being lucky, she's good. When it comes to loving me, she's worth. The first cut is the deepest. Baby, I know first cut is the deepest. When it comes to being lucky, she's good. When it comes to loving me, she's worth. Yeah. Sad imaš samo jedan zadatak. To je da ubereš bliči do svoje patrole. Ne znam ko. Borovnica. Ali, kad se bolje razmisli, ta pjesma uopće nije toliko europska. Kragu više izgleda crnaška. Ušu mu smo mi krenuli. Kalo gore somba raba. Azija. Tu smo odmah podizmuli. I onda kad to prođe, onda kada man, ne, onda padne na pamet, čekaj, da nije ono onda pijemo pravu baramu. Uđemo prema poru. Lambada, ba. Nikako nije. To smo prošli kod niste. Ušu smo mi krenuli, kamo smo barama. Vidiš, imaš i to. Da, smiješamo se tek kad završimo. Snima nas, ja uzimam moj duh, ja ne više. Zabilježite je duh, sad te vječno zarobio. Bez rukzaka, bez rukzaka. Ispruži roksak naprej, ispruži roksak nazad, ispruži roksak naprej, zavrti roksak u krug, zapleši bugi bugi, okreni se, skoči jedno mjesto naprej. Oh, boogie woogie, woo! Oh, boogie woogie, woo! To je zadnja znatelja grupa. Zašto
I jedna manja. Još jedna koju sam ulepio ja sa nožem, ono kao tipa koplje. Pa smo malo natjeravali i onda smo primijenili taktiku. Malo smo proučavali riblju psihologiju. Prioritete ste odredili. Naravno, sve. Onda je došla meni ispod nogu i sam sam ju zakucao. Prvo sam u biti odvalio sam ju pola leđa, da režemo. Ajde režemo. Evo, ovaka je bila ova druga, prva nešto manja. Napravili ste slonište? O tome nećemo ni pričati. Ima jedna zanimljiva stvar. Ti postoji dom. Zaboravili smo sjekiru. Ma ti? Zaboravili smo sjekiru. Tukobić. Ne, našli smo mi ono... Sekira nam nije uopće treba. Niče da se pita. Ja to neću dirati. Pa nema kad... Ne, kosti su. Spojili smo je naravno. Evo, dokazi. Kamari pokaži, nema tu. Nije baš nešto jako lijepo za vidjeti, ali puno su ljepše bile. A dosta ste čisti, vidimo. Da, to je zbog... S obzirom gdje smo bili. Trenirali smo malo suvo skijanje. Sunce je jako bojane, pazi, grupa. Pazi, zalijepio je ovdje ovako. Dobar dan vam želimo. Čekaj. Sanjo, ajmo Ne mogu strojiti. vjerati, mi smo baš htjeli biti zadnji. Još smo... Jeste li umorni, jeste li gladni, jeste li... Mene pisaš. Stane, svima nama sve opasno. Ma ne, meni je baš to ugodno. Ali ne znam kakvi su ostali bili, ali mi smo spavali. Meni je priča bila pitala. Samo pas. Tamo, čuli smo s tim čuvarom. Da pa rega razgovarate s čuvarom. Prvo sam lagan, išao ne vidim. Što se lijepo ga nudi? U redu je. To je atlas, to ti završi. Ovdje imaš od 10 vrhova imaš 2 upisana. Imaš samo 2 upisana. Ali je li to karta? Je li to radio crtež? Mogo si. A je li to radio kartografski zavod? Ne znam, ne piše. Ovak ne piše. Ne piše. Šta misliš, od kud su oni kopirali? Bivak dogodine na temeljnom, na naprednom tečaju preporučuju. Ja bi stavio kao prvo bivak koji mogu doći do njega, do bivka, a zadatke da li će ostvariti... Ovdje na ovom bivaku da vi nama držite predavanje, da ste vi opterećeni i tako dalje i da nas ujedno i da isto tako je vam možda prenaporno otići 2 dana ranije pa eventualno ispitati nekakva mjesta za bivke i tako dalje. Ali eventualno, neke stvari su nemoguće. Svi su ovdje bili u kužinama i u okolima. A ja sam kod kuće, jednim plaćem čujem, vraćam od sebe. Čuvaj se, pa ti ste. A ja sam kod kuće, jednim plaćem čujem, ne znam šta ću. A da skineš taj poklopac sa kamere, išlo mi ti lakše, znaš. Ježi kišo. Glasnije! Išao s prozora, Da nas čuje. jezik išao s prozora, da ne nije zapija, svoga dragog ljubila, svoga dragog ljubi sada, plane od kuće, nije za tebe, on je
će svako na grani sjedi ptica, ko sala po njemu kad je Bog pokušali. Nema više reklama. A šta ću sad, idete mi svi čak? Eventualno za večeras? Moraš. Noćas. Zavisi kako kome koliko. Ovo je sad stvarno kratko, kako ne budete prekidati. Ja sam predveki uvod napravio, sad nema nikakvog efekta. Jeste li sanjali? Kako vam je počeo dan? Želi li netko evo u mikrofon službeno za... Jesu li kako ste spavali, recimo prvo pitanje ako biste nam mogli odgovoriti? Na klupici u trpezari i onda su odlučili da ću se prepasti s te klupice, onda su me prebacili u drugi šator, tako da sam jedno ujutro našla ovo šator. A zašto ste spavali u trpezari, jeste li pjevali? Jesmo. Ja mislim ovako, gledajući ovo, da ste vi sigurno pjevali Zeko i Potočić, gledajući ovu situaciju u vašem šatoru, da ste sigurno pjevali Zeko i Potočić. Možeš intervjuirati, ona je prvi put spala u šatoru, rekao da je jako dobro. Znači, bilo je zanimljivo. Da, pošto sam ja fantastično. Ne znam, imam dojmove, ali ne znam šta da kažem. Spavali? Mislim da je bilo malo kiše, moglo biti više. Da li to neki još spavaju? Šta su razlozi ovakvih spavanja još? Da li bismo mogli saznati od nekoga? Mario? Ne. Mario? Ne daje znakove života, ali evo, Tomislav je dao znakove života s druge strane. S druge strane Tomislav dao živote, ali ne želi razgovarati u kameru. Kraj jezera kuća mala. Situacija je vrlo zanimljiva i napeta. Da vidimo, da li netko od vas nam može ispričati kako su vas jutro budili? Pa prvo što smo čuli bilo je šljap, 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 šljap. A poslije toga? A poslije toga smo čuli reportera kako čita vodostaj u šatoru. Kako čita vodostaj u šatoru. Jesu li vas slučajno budili s pjesmom? Da li biste nam mogli otpjevati jutarnju pjesmu tečaja? Zar to tako strašno zvuči? U ovom šatoru da. Dobro je. Svi ste budni, stanje odlično. Radimo intervju o jutarnjem buđenju. Kako je ovdje jutarnje buđenje? Ja sam sigurno uvjeren da ste vi ovdje ovako dobrih glasova i muzički talenti. Da li bi nam neko mogao otpjevati pjesmu jutarnje škole? Rano jutro. Prerano je. A kako ste vi spavali? Malo ste ritala, ali... Zar je to... Inače, okej. Samo se ritala, onda nije ništa strašno. Evo, malo potok kroz šator, to da ne moramo ići tamo se umivati. Aha, onda to obavljate ovdje. Onda sve ovdje. To se zove praktičnost u izviđačkom životu. Da. A ovdje s ove strane, ima li tu nekakvih znakova života? Sada ćemo provjeriti. Ima li kakvih znakova života? Hoće li neko dignuti glavu? Da, uspio je podići glavu. Dragi ljudi, pa to je Beđo! Da smo znali, došli bismo odmah ovdje. Ovo je jedinstvena prilika. Da li biste nešto izjavili za televiziju Šumske škole? Možda kasnije. Možda kasnije, ali kasnije neće biti interesantno. Ne, Kavu. Ali ovdje imate već vode, znači dovoljno je na ovakvoj lijepoj temperaturi da samo ubacite šećera i žlicu pored vašeg kreveta. Promiješate i to je novi recept. Napredni! Temeljne tečaje, imate li pozdrav?
mi, druži. Kamen! Crvena! Napred ne. Mi smo visoko motivirani. Mi smo visoko motivirani. Budite kao i mi. Budite kao i mi. Svake godine nas je sve manje. Svake godine nas je sve manje. Nama je ovdje bilo dobro. Nama je ovdje bilo dobro. Sada bi vam, dok smo ovako u zboru, predlažem da stanemo odmah u krug, ali ovako kako... Budi! Prikavan! Dragi izviđači, ako ste ikada gledali bajku Peter Pan, sjetit ćete se kako je gusarski vođa uvijek ponavljala. Vrlo je slično i sa mnom. I tako, iako u ovom trenutku ne umirem, jednog ću od ovih dana otići sa ovog svijeta, te vam želim postupati posljednju riječ na rastanku. Zapamtite, to je posljednje što ćete ikada čuti od mene, zato je ne zaboravite. Ja sam imao presretan život i želim da svaki od vas ima također tako sretan život. Ja vjerujem da nas je Bog stavio u ovaj veseli svijet da budemo sretni i uživamo u životu. Sreća ne dolazi zbog toga što je čovjek bogat, ili što ima uspješnu karijeru, ili što sebi sve dozvoljava. Jedan korak prema sreći je da sebe učinite zdravima i jakima dok ste dječak ili djevojčica, tako da možete biti korisni i tako uživati u životu kad odraste. Nadam se da će vam ova poruka ostati u sjećanju i da ćete upamtiti i znanja, iskustva i vještine koje ste stekli na ovom tečaju, da ćete ih primjenjivati u radu sa mlađim članovima i da nećete zaboraviti da tu sreću darujemo i drugim ljudima. Želio bi da se rastanemo sretni i sada, prije još nego što se pozdravimo, stati ćemo sada dok smo ovako u krugu, da ne zaboravimo za tu sreću, otplesat ćemo ili otpjevati jedan ples ili pjesmu koju smo naučili na ovom tečaju. A to je... Diksi. Kratko je. A ne kratko jednu, nije nikako ono Može. sada. Samo ste počeli krivu melodiju. Jel možemo? Pokaži rukom naprijed, pokaži rukom nazad, pokaži rukom naprijed, zavrti rukom u krug, zapleši bugi bugi, okreni se, skoči jedno mjesto naprijed. Bugi bugi, bugi bugi, pokaži rame naprijed, pokaži rame nazad, pokaži rame naprijed, zavrti rame u krug, zapleši bugi bugi, okreni se, skoči jedno mjesto naprijed. Bugi bugi, bugi bugi, pokaži nogu naprijed, pokaži nogu nazad, pokaži nogu naprijed, zavrti nogom u krug, zapleši bugi bugi, okreni se, skoči jedno mjesto naprijed. Bugi bugi, bugi bugi, pokaži guzu naprijed, pokaži guzu naprijed, zavrti guzom u krug, zapleši bugi bugi, okreni se, skoči jedno mjesto naprijed. Bugi bugi, bugi bugi, pokaži glavu
naprijed, pokaži glavu nazad, pokaži glavu naprijed, zavrti glavom u krug, zapleši bugi bugi, okreni se, skoči jedno mjesto naprijed. Bugi bugi, bugi bugi. Sada, nakon što smo se malo ovako razvedrili, rastrčali, molio bi da ponovno stanete na pozicije vaših družina, da svečano spustite. Evo došli do kraja ovog našeg tečaja i kraj ćemo doći na taj način da ćete skinuli svoje tečajske marame i vratiti svoje marame matične predjelitele. Temeljni tečaj sačuvajte svoje marame za sljedeću godinu, a napredni tečaj sačuvajte svoje marame za neku drugu priliku. Možda za seminar ili uglavnom za neku, nadam se, lijepu uspomenu. Ne znamo himnu u vas. Pozdrav zastavnici. Ovako, za kraj zbora, od zbora ćemo se oprostiti uz jedan zajednički pozdrav, ali volio bi da se poslije toga ne razilazimo, da iskoristimo još, da se slikamo, da imamo fotografije za zajedničku uspomenu i imati ćemo pjesmu rastanka. I na kraju ćemo vam objasniti još jednu stvar, napredni tečaj te stvari zna, da vam ostane nešto za uspomenu s ovog tečaja. Ovako, prvo ćemo sada za pozdrav. Pozdrav smo uvježbali na početku tečaja. Prva družina reći će instruktorski i svi skupa tečaj. Jel možemo? Instruktorski tečaj! Za kraj, napredni tečaj je pripremio pjesmu koju možda ne znaju svi, ali predlažem da na brzinu možda svi stanemo u krug i da stanete uz pjesmarice, pa ćemo svi skupa zajedno spjevati. Mi smo drugi glas. Mjesec puno vasja do kraj vatre jatijam, uz iskret nebu putuje i naše pjesme zvon. Uz iskret nebu putuje
roam